dia jirpo tu finance tamen itu tadi macam dia sama hin kena tim lada itu HS lapen HSLC orang kama ji hawa long arong pet kan so tahun kapar lu yang tu ngalong HS lapen HSLC ke pas tu mana so karcho mai long itu mana ji tong ni ko tapi nilai tu long so mai coverage na pidin ko itu hin kan kadom pajir lo achuru adu ko si nintum pinila bang so di ma bang ke karbi students atuma phan an si nele tum karchu bang ne tum chipi ponchana thenjum ke se tum ke karbi lo charlia song karbi sum are lo charlia risu jang ban se bet te tum ke adi ke pitu na kosi dake komani phan ke flag mani phan ke playing la song kan ke tum karbi lo charlia song to program pe na kosi karbi students atuma phan se met pet la kidu kila garat karbi students atau fancy ni tu panong kisi pini bangke itu dah karcio mai itu karcio mai pinang kau lah hello kedam tang kenangan ningkan pen sambil itu dah semet pet tok lang hina pan an pen ini tu macam kong itu an pen ini tu kawan si kacirok tok itu naik ma so putha ko duma long sambil awareness program pipik lo pedo kon pik lo la so pen si nili tu kamat ha bangela hello itu kado kita cini तो सुमारा तुम फान लो के पात हेगजी बा लो के थानजी तो तंगते हिनिया मैक्सिम दो लगे इसी के पनिशमेंट लो लगे इसी के रिवॉर्ड ला पेन पनिशमेंट लसो मैक्सिम दो कोसी लसो तेंग पेन तुम तमे ले दुन पिक पे सितानी तुम पेन कमा था दुन पेन उनान के कपिचोक दुनिया फांसी ने तुम क्लेम दुन कोसी पिनी बांके मैट्रिक मते हायर सेकेंडरी पास डेट पेन लसो सुमारा तुम फान के अनिंगा पारों also रिवॉर्ड की पी एसोन ने तुम पेन अलानी तुम फान कारचो पदुलो असिने तुम जैसे मेट पेट karchu bangke lada ni tum ke long pona bangke distinction holder atum tado star holder atum do la pen first division do second division la pen third division kadu ke pangrum pet pen ni tum lada haru ke thoman da osumar tum na chitong pen la bangke ni tum stame ni tum men karchu ponlong la pana ki ong sumar phan karchu long ba tu ta ni rong parlo ni rong piglo la so sumar tum ni tum alang ni tum phan karchu pon la so ke ding pon mai long alang tum stame ni tum kachu phateng pen nga che tong dun theng ko la sikhe bang jilang por sitame karbi long along ke doan karbi riso jang atum abang putin sitame education hin an sisi pangtang nang ji la bang ke se tum dat le ke claim nang ji le pokali lo adu ko chera plan pensi chera pet pensi even government तुम समय कार्बिंग तुम काउंसिल तुम समय मिशन के थे ला पेन के पास तुम खान के ला अलग तुम खान लो बाजी रबा के नंग सब थे ला सो हरु पिलो बता दे तुम समय हम सुसे एनकरेजमेंट लो सो कि मांग में सी ने तुम समय का लो बाजी का बाजी रमाई quality and quantity la bang so tan lik piji division कार्बिंग तो नमस काउंसिल तुम पेन पंगदा कोनो जे कार्बिंग लोंग के इनकान खो फानान ला तुम इसिया टाइम चेन लो ला संबंग तुम क्वालिटी एजुकेशन वांजी बुसिकु से क्वालिटी एजुकेशन बांके kaduru ental ke kar ilo setame no namat ana bangke ni likai ke ta puer quality education ke men wan uni dat ha setame apornang cheji setame quality education le wan tong de seta itu non se padut protang te itu better education ke wanon ko athe bangke ke dam tangan ke tunge words ke dalam kisumana school lo make tuning result bangke ituma result bangke kom se kom Troxinar ke school la son bangke 0 ke pass a percentage ke long school ta duka achievement men ke itu quality education wanon de ta hai seta better education ke wanon ji phonu kamat khadu son thos ini tu madam biche unan ke bori bomlo arong lapen itu katu ke kachini ne bangela hello je school है बोलों एल तुम आधा अवेयरनेस की बीच और ले इतु बाबा के जैसे में क्वालिटी एजुकेशन के लॉन्ग जी वाली लॉन्ग तो है सेता में पान इतुम कान वा का एक्सपेक्ट दावते लॉन्ग ले देता है अथे बांग के एजुकेशन को हरमु के थम बजे तो नहीं पेरेंट्स टीचर ला पेन स्टूडेंट सेता में पिनी इतु पेरेंट्स में की रोंग तो के दो पेरेंट्स में से कॉन्शियस काली को दांगते इले तुम हदा स्टूडेंट वा खाना रे तो तमे में बुझी जे जे पोसी ये तुम जैसे में पे रखी मांग बांगे ले हेलो आ रोंग ये तुम के ला पेरेंट्स भान अवेयरनेस बांग तो कॉन्शियसनेस बांग की को लान से अपी को तुम जो
laso loga charlie nang ja value bang chini lo pulo tang te lan se student som khan alai to men sami pressure chipi thekpo la pen parents teacher la pen students jong se bang thom pachi ton pamelu ko la ke tung quality education da bak aphai do la distinction pen hat division an pagrum pet bang paru thom bang students som nang che tong la pen ki bang se tame si ning rong nai bang lai lo anu tin phang sami tung ke pha teng pen karbi a traditional dress pen nang tu bang not ko masi pini pe kok nang chi pami ho mi students som ki ong dung ke bang no ai not bai ni do sami ala bang exceptional lo sita ki ong dung bang ke karbi traditional dress ke chi pen ke bangone tu pe ala tu ke ning sam lo la pen kar chu tu sami ning charong bela tum an so se akang tu yang deng pele dunang ko bang ka nam hi tu me hang pi dang alang itun ke bang jelong ko pini kacali aprona kasik saldok nang timen ko pini kon pacera dunas abar se ding la bang ke nili tum ke karbilo charli song tum ke fan pini le bani tumari deng majat simet pet avide setame bidi surya bang ke nang sot an konat ka charli dun basic ups stream ki dun basic on ke me ma hala students tum ko so quality long sike do ma hala hai bang stame ni tum konan de ke lang dun chariye fan me karbilo charli song tum me kai kista lang long lo be lang dun bom ko athe bang ki tum apya potum ke ong tum ke khitiyo tum sumar tum saide apo se apya potum chini ne komani so first division pass de no direct science charli nang ko la se ma thak ti se ta hala so bang ko so subject se la quality ke do hala bang study bang ke e tum apya potum ke ong dun thek thira ti la se first division के पास अलिंग ले रंगली साइंस चार्ली नहीं पुगली आर्ट्स द चार्ली सेता में चार्ली पे में ता स्कोप के दोलो ते जात से में पर बंगे इतुमो सुमाडुम चार्ली पे में देत पो के नांग जी हला सो क्राइटेरिया लो फुलफिल पे देत पोसी आजा अहो पर बंगे तुम साकुरी पे समेत थे दुम पोस लो के लोंग दुम कम सो में अच्छा निमेन अंजलस terang nipomen ke joysing terang nipamen e binakram sa pinedak hills academy pensi metric ka sa pass ne percentage is 74.4 इनके ने HS दा कचरली दोनों बैंक है आशमोल कॉलेज हो जाए इनके दा ने परसेंटेज लोग 90.4% लेटर सारिता सब्जेक्ट पोल साइंस लॉजिक एंड फिलोसफी एजुकेशन अल्टरनेटिव इंग्लिश ला सारिता सब्जेक्ट लोग में 90 प्लस लोग इनके इंग्लिश लोग में लोग 77 नेनोन कमा था बांधा कॉटन कॉलेज लो लगले तो बिबुरवा लो सीयूटी उन दे तो कॉटन कॉलेज लो रातुन दा लगा चार्ली उन माने नंगरा पुंडो इनके दा अजमल कॉलेज लोग सेल्फ स्टडी डेली अदो हॉस्टलर तो मान नहीं के हॉस्टलर सेल्फ स्टडी ला रूटीन बांगा मॉर्निंग 2 आवर्स इनके इवनिंग बांग कॉलेज लो इनके आनी गंसम 6 पेन 10:30 आन हाई मोलमान आन पसुती इनके संडे दसन लो 2 बजे आन सन पसुती लो ला सेल्फ स्टडी ला है फन Banyak pinang podong paano ka churo di alam itu man. मैंने ला ने पाइन बहुत दुख पी निहान पिना आनंग रापुन कचारली आवेदत सिता में अंत निहान पुतो कामंग पकलेम क्ले जाजे आज आन का वेतल स्मॉल कॉलेज लोंगाना apa dunia Laban non nang lipit tumhan pining second year ke Charlie tumhan laban pining metric pass hola so apudha nang li pine message ki PG ka tum son advice. कि पुई गया तबे अंता ला नॉन सिकेनियर तो तुमंगे चार्ली पमे का नहीं ला नोट्स में ला लंगले देसे मेन बुक पूरी नंग पो बुक टॉपिक पूरी न ला न चौक अबिसी अंगने इनके ला डेली 5 आवर्स चार्ली चौक 90% आराम से Daily 5 hours. Ya question na bini ko teacher mo lang ke. नि आर्ट्स स्ट्रीम पे degree and then charli पोल साइंस सिकेनी पोलो मा थाके माने बांग तुम पुपु पॉलिटिकल साइंस ला यूपीएससी लोंग ला है क्वेश्चन टॉपिक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ला है ला सी ला पॉलिटिकल साइंस मेजर एंड पो अंके मो बीए देत में यूपीएससी ला है ता प्रिपेयर कोन पोपुलो कमा थाके nili pomen ke joram terang lapen nili payment kavian sepi nili metric cepa pas ke pas mane corona din penak ma nang papas bang ke all sen long pen la hadak percentage na pike 81% lapen nili metric pass that pen higher secondary charlie ke JS academy long hadak nili higher secondary cepa pas ke first division si long letter pak ko English bang long le de percentage bang mute 83 sido stream nili art stream pen si higher secondary bang cepaun lo
nili non darang college long si form chuyok dun adak long konti adak si dun po well Pini honors ke engagement ani. nili honors geography si damji po Imin life ang ino mage puchi putek ke pitong man sini anta pu sisteme pima choklem nun bom pu adle manji mane mo Charlie bom pen ini pu asai cholang dun bom adlo yang si long konti choklem mun bom payat ami enta Imin life ang mote traveling na twinning dako la puna to si asapso career temi hapuna to si chobonai duni pansi mata Nangli rong ito na lang. nili rong ki tip yang long